John Little papa oye papa na so sebe Nyankopon ebo nipa no odu no so no na notie na Nyankopon de bon na me se a short kakranti ye nua be ma wanyi papa na so hu na ote se akola na so hu na ote se obi first born there bi wanyi na ye nua be ma hu abasem wo kaso a so ote nkra se na danfo bi atwa belt ni wandi na nti ai se opese sika ne yonko di twa belt ni emuodu papa wandi no na chese bra yi nya no ho bone a obedi ti onya akọ no na wo se bra yi ai se o collapse ana so pese odi ne ho bone no nya don reti etuka ono ankasa etuka na okohwe na danfo se na ebe ya onkodi ne ho bone na wo kọ no na okofa eye yalefo ya na se ni a we collapse etuka ma ni way to hospital no na ese waso exact aso so obo aban se yalefo daka ni o yalefo na moto boys bi eja kwan so infinity ase wo de ne car no ekodwura moto boys kakra ho na police fo kikra ya che papa Don Little de na ko kaso police station no do for juma police fo di Don Richard no akwa se wo ya akwala ni ti sebe o mu di ne ho agro we push ni na we ama no so akoso we se wo metimi de wa hyeche na ya awiro hosem papa enti sabre amikasa adofo ne ahwefo Mr. Don Little owa post phone sep wo kaswa police station ye nhwemu ase ye se nyame se obeboa na ye na fim na ne car no sebi enkum ni panti ye nya no ye ntie ehonsemra on se ye Don Little ochiremu a ye nadamfo bi afre ne se ye omoyanko ba ko pese on community suicide intina he was in a hurry to go and intervene se na nadamfo ne endi no ho bone nti on his way akono ana ohia motofo no wokwan mu nti na waso hazard light no nti pempe na obo mu so abense nkombetwe omo ho na wenya kwan ayeden akọ na nkrofo no antwe omo nti oyese oyi afom ho na camera no epem omo na omo tofom nti at that moment no, there was an officer around or train bear situation no ana according to officer no so no o say Don Little ebo na sum twice Don Little so eka say one bonusum na the officer no ye no hwe ni yi na mom ye den mom pe asem de ento no so nti sa na ekoba na omode Don Little akoka so police station a but nyame anim nukre ni me koto so no say na mo treating no enye fine the police for no almost first ni station ni so no tena the way they were handling him no enye fine because oyinipa deformity we deformed there but oyinipa onya akwala sa se no mo ye no mo to ne fa mo sre no na o ebetima tam ye de saba ko be no nti de ekoba no nti si ano me no wo ka say owo Kaswa police station nti say adofo ana ahwefo amuti no obehia meda se odofo se o je bre twa me akwa ntwani makra